Ajim Maipung Productions with 7th annual red carpet come premiere of Tangul feature film Zingthanwo. Iri razang de kle na tum psychorally iwi kya kasi kala iwi ringapa kala ni kasi pongsok tale. Maipung Productions pasina ili program ili attend some ikwai ke satam tran actually iwa hitali used to some the a little taken aback. Kathalala Maipung production da. In the past many years, Ashina what Sarag Hai Chigataji young laga, Katomala Gauda Aita, Iliki Kamale Salacho, Natumna, Ili regards respect Nilaga, invites other crazy, ring a pa, Ninkasi Poxo to eat at the rag. Eva speech, Mikate Mila money. Aja ke separat dari short and cute speech na kubzauge sila kaina. My iwi Maipung production with CEO, COO, and the entire executives. Na chumli iwi kiaksi midalay. Jena Ayung Sayai, nali iwi kiaksi midalay, and all the dignitaries present here, especially matai mai chuida as a ticket low laga razang khai na tum psychorally iwi ringapa kala khyak si na chuli mididali jo I tum banganui laga tum na cinema de kada dan sikla excite full of excitement le laga uchi ka kami na infali tamga laga infali mini shankar le tum lupa khani na ticket losai. Saya itu ari mina jam mang naga botol khali botol cina simling beri ketaya tonli to extra ke sokji satek laga cingtham beri ji yorkui laga cinema je Ayung Sayai han gongli thing posai the merak kali cinema yang lain itu kunuk sim kunuk we wall le whole wall bakci naik tu bangana ke saya wak tiang mereka. And then itu tiket melok raping line up salah kapam. Jadi miya kena nara, Amerika jum jadi orang Amerika tu orang nagine. Tapi film lain ini crazy salah kena, muni lah kami nak start kai. And then I was introduced to Townhall movies, especially Ari Kaliba How Tip Kawan, ya. Jadi Ari movie ada isi ni benza agas hiolido ramcho ramrin keeping he is very remarkable salah kaya movie sana kina kacung kaya ismri la Tangul film je introduce kami je cie na respect sa pawe first introduce kesali like respect je cili Tangul film cili lekiawe ju attachment je cita ada rasum laga aja itu Tangul ngelehili production house filmmakers kacung ga rasok tak lehili ringpala ke itu mui song ada ba limited salah kai itu mui contribution le ka aja film Maipung production something lah production house kya kale itu le filmmakers kya kale itu le script writers kya kale actors actress kya kale itu le na chumli itu mui song na kagutom le lego na tumi behind itum le lego na tumi promotion jili itum nang rumngai le chena ngachang machuda lo I know infrastructure na tumli government song na khang chon ki kamalin is very limited and maybe not at all ka still na tumna despite that na tumi khangate aspirations ko to nga jo hai laga film making sili atam mi lago osadak le ji na tumi bang mam ning laga itum Tangul we isi Tangul we nation isu Tangul we culture kala itum Tangul hubwe we representation aga sat ayarli we itum within naga society lela outside naga society lela na tumna itum bang represent satale as a soft power ya ogotri he leche de kle alung hili itum we soft power hina ogotri diplomacy si chinsare so filmmaking he creative arts Katong he soft power li gazang ne rai masam ne arhon ba
ka hi ka tha wi hen diplomacy na itum culture promote la ka hikla ok thi ka tong khali itum wi zakmai kala itum thotrin jan itum keep identity promote la ka mi ga chung khali apam hling phunung ngai itum li interest ling sa ke tangphul ngasan li naga ngasan li interest ling sak tak li ajuna tum filmmakers pe actors pe kala la sa tak li pe ya na tum na ka chung kha itum naga no le itum tang ko no le promote sa mi de ko kala identify sang sak tak le ya chili itum na contribution ki kalma mirror mane but still then you are doing your best which is very encouraging jan arwi hi kata ot hi na tum mai promotion tha we movie film making hi nung sang mai da salo itum la ka sapananda itum gprn wenala in whatever means we can itum la sisa ke ka tom ke achira sang kaina to sai kor le tinga fa na saro no movie hi kyang na kala na ko youtube li whatever means ka sok le itum ka to mi sa sa ticket khui la ra da khai da itum like subscribe and share jiwa ji sa su se jo thank you